Te kuble shibunya pi baro ki parlok ki bacu support ya kan ka channel ka jongana ka kapor. Te parlok menta hakani ka video pio i hapo jong kan ka channel ka jonga nga upload bajat ki video hapo jong kan ka channel. Te ya ka kerteng jong kan ka channel ngal ai kelum lang channel te nga upload kelum lang ya baro te parlok what's new pi ha kan ka channel ka jonga pila ban yo ki jing ruai pila ban yo ki jing hikai kumne te pila ban yo ki video banga sangkai sene satai te parlok menta ngakwa ban hikai kita ki parlok ki ba wan komen hapo jong kan ka channel ka jonga baki ong sniup ha bro ba pin hikai kumno ban siu bilaj online te parlok menta ale ngini sedang no te page parlok ikan ka video ka jonga hadu ban akut lada pidang wan thamai uni channel ka jonga sniup ha ba pin ya subscribe ikan ka channel ka jonga bat I like ikan ka video ka jonga ditangkum ta parlok te alim tangin sedang no te ngangit parlok baro menta ki ya use bahaya ka GP namar ngangit ba baro ki parlok benta bun ki bala use leng baka GP te mentang hikai tang to ki parlok ki basiu online te ya kito ki basiu offline te ki haban lek siu hapo ki jaka balabu nane ha office te mentang hikai tang kito ki parlok ki bakwa ban siu online basu siu bitang haying te page parlok ki kenika video jong hadu ban nakut te menta pi pli ya ka GP ka jong pi play ka GP up ka jong pi namar ngangit ba baro ki parlok menta ki bun ki bala siu ba thit jing thit leng ba ka GP te menta parlok mar ya pli ka ya ka GP up ka jong pi kumne te hangne pio i ka ne ka electricity pio i ka ne ka electrics klik hang to electricity te hangne pi haban tho meka power MEECL ting hangne ting ngam da don kam shu bat tho namar ngala dep tho lupa ti hangne kala pau be janga hangne kumne ti nga shu klik be jakane ka meka power MEECL ting nga shu klik be jakato ti hangne parlok phapan pendap yo ID lada pin tip yo tau ID sa snyup ha pin page ya katoka bilaj bawan ai utunong ai bilaj sa page ye tu ID page nuksa kum kan ka bilaj ka jonga page uni ken yo tau ID te pio i ong utu ID te pi sim yu tu ID pi sa pendap hang ne sa thong ne te menta ngan tho yu ID jonga hang ne te what's new ngan chutap no ni yo uni ID jonga te hang ne sa tho ya ka kerteng jong no ru ka long page te ngahang ne nga anak ngan shu ai to nga shu ai bitang kum to dengan mentangan klik hang to continue klik continue te page parlok hang ne sa check hato ka ya dain em kato ka slip bilaj ka kerteng bat hang ne hapo phone sa klik sa page ya kato ka account holder name te page hang ne te ngang ne ngan shu ai no page link te sa klik itu ka link te parlok tangkat ne parlok kala biang ye pi te hang to page kal sawan automatic kato ka bila jong pi check hato kato ka bilaj ke badon hak to ka slip kaya dain em bat ka ba pau hang ne hapo phone ke jong pi te page parlok ngang ne te nga sutap no tu ayu ngam dak kwa pan i briure te parlok sa check kanya hato kaya dain em kato ka bilaj ka badon hak to ka slip bat hang ne hapo phone te lada kaya dai te kala biang kanya pi te menta pi klik to ka pay bill nang ba pin siu no te sayang ne parlok kala long dum no pim yo isu re namar kam sya yangi ban pen i ba te hang to ladakan mi pay sa pay yang to ken pin sa siu te parlok ngangit tangkat ne ka video jonga ka balengkot ngangit ba pila itu ba don ru na pre jong pi ki pom itu te parlok lada pimpat itu snyup bahasa komen yang hapo jong ka video ngan sa hikai biang ye pi ha ka wipat kan next video te parlok ngangit ba don ki parlok ki pom itu ba don ru ki ba itu namar ngamla ban penhun ye ki parlok ki nong page namar don ki parlok ki ba page ba ki ba itu ba don ru ki parlok ki ba shu page tangkum ne kum tai kila skip no ya ka video te pi itu chano ken te parlok te kuble shibun ngin saya sempat hakawai pat ka next video te yaidon bat nga parlok na kapor kuble shibun parlok ngin saya sempat kuble